Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga men Drenko. Do'stlar, bugun biz Freddy'ning 4-seriyasini, to есть 4-o'yinini o'tayotgan bo'lamiz. Bu o'ta qo'rqinchli bo'ladi. Shundan tayinlatamiz. Bizga birinchidan mana bizga qarachi qalay deydi. Abaylarimiz, bilmiyorum abaylarimiz debdi, naqta bilgan hozircha debdi. Mana fonarik, yesik jo'ram deb so'rashadi. Ana ortga qaytamiz. Ikki yoqda qarab turib, ikki jog'imiz o'rtasini jimiga astin. Astinda yo'llar bor. O'shadan bir Freddy bor bo'lishadi. Ana yerda Foxy men birga o'tirib, oyoqlardan Bonnie, Freddy men Chica deb nasibishdi. Men kecha o'ynadim. Biroq qo'rqinchli bo'ldi. O'ta qo'rqinchli. Kecha o'zim o'tirdim. Endi mana basmaga ideya debdi. Nega Freddy'da o'ynamasqa dedi. Sen Freddy'da o'ynadim. Kecha bir ret o'ynadim. Ровно 5 saat bizga 6ga tamam o'saqqa aşık oldum. Aldimdan Bonnie chiqib bordim. O Bonnie qattiq qo'rqinchli bo'ldi. Men o'zimni bosta o'tirdim, chiqib chiqarib o'ynab o'tirdim. Bir gece vaa deb oldimdan atishdi. Qo'rqqan sonchalik keyin bela turishib ketdi. Tak do'stlar, menga telefon qatib o'ynash chiqib ketdi o'zimda. Men Nastrixni tozalab chiqdim. Endi qatpaytligini unutdim. Men endi nega mashallas. Ya, to bilaman. Do'stlar, vaqt o'tmay tez bitib ketdi. Tak, o'yinga o'raylik. Menda жаңа problemalar qoldi. Bu yoqda o'tirdim. Endi bizning maqsadimiz 60 saat qilgan apar. Bilasizlar, kanaldan ko'rishgan deyshasizlar. Biz bas Bonnie'dan avval kerak. Bonnie ikkinchi hafta o'ng yoqdan keladi. Sol yoqdan qattiq ko'p kelavermaydi. Yoqdan kun kelishi mumkin. Foxy. Bad oldimizdan olib chiqsa, o'zimizga olamiz. O'ta qo'rqinchli ikkinchisi. Nomaytmi? Nomaytmas ikkinchisi. Tashlanmasini aslida qarab qo'yish kerak. Ko'rdingizlarmi? Shang'osini bo'lishadi. Shaqqani stoldi. Endi qo'rqayin deb o'tirdim, qo'rqmay qoldilar. O'zim istaqdim. Qiyin o'tdi. 2020 chiqqan bor. Yo'q, 2015da chiqqan ba'zilar böyle. Mana ikkinchi versiyasi. Versiya 2. Tak, tak. Na Foxy, na Freddy, na Paydi Bonnie. Ana Chica. Na bizning uyimiz, na tog'da, na unik ajoq qo'shib qo'ydi. Tak ketdik qaytadan o'ynaylik. Bir ret o'ynaylik, o'stan o'tachaqmiz chota. Fatma seni. Yo'q. O'ta qo'rqinchli avval o'rib. Negizini naушник kiyib o'ynasa qiziq bo'ladi.
негізі настройкасында мына жерде общем кімнің қаяқтан жатқанын, кімге жатқанын қарауға болатын не бар. Бірақ оны қосқан жоқпын. Қызықсыз шығар деп ойладым. Ертежан бірден тұрған сияқты отты, ондай болған жоқ па? Ойлап өліп кетті, тағы шошытады сияқты. Соткын қатқаннан қорқам бар ғой. Соткаға кетіп кетсе қорқып кетемін. Біреу шығар деп ойлап қалдым. Чекші қандайшы? Аша. Чекші. Қандай оңай. Ана ортасындасын жаба аламыз ана. Ананы жаба еткенбіз. Жоқ қой деген жоқ та. Обязательно ашық тұру керек. Басын тартып отсам, біреу шығып қалады жайлы. Телефон кішкене қатты жақындар менде. Ашық. Өстіп қарамаса что-то алдымыздан шығатын сияқты біреу. Робот. Қара. Бермей қойық. Бір-екі рет естіп қана жүрек. Аттатылып қалатын сияқтымыз что-то. Мынақты да обязательно қарап қою керек себебі. Неге асмады. Негізі сон баса күн келу керек еді. Мынақтан Фокси шығатын еді. Что-то ана басылмай тұр. Сағат 2 болады. Біреу тұрған сияқты болды. Кафреде шығады. Мына жерде бірдеңе жатыр. Мына жақта есіктің есігі. Үш болады сағат. Давай 3 сағат ұстап тек. Ұстасақ атамыз. Анасына қарап қой керек. Что-то ана никімде шықпады жаңағы қытақандай аюлар. Қана ұстап алған қараш. Жабатырым көреді кішкене. Жарайды аталмайды сияқтымыз. Басқа сериаларын түсіреміз. 5, 3, 2, 1 әртүрлі сериаларын түсіретін боламыз. Жарайды, сіздермен болған мен Дринко. Сау болыңыздар.